awukakholwa ha o so dumele mungakazingelwa ha o so ka ba o hloriswa uzingelwa ngabantu o hloriswa ke batho ohamba nabo very close ba o tsamayang le bona ohamba nabo every day o tsamayang le bona oshare nabo ama-secret o bua le bona otuthandaza nabo o rapela le hayimanalekiswa bona manje kunabantu ohamba nabo they're very close to you bayakuthanda bayakuthandazela kanti behind your back kamora hao bayakuzingela bayahlorisa uDaniel ungizwa kahle Daniel onkutlwa ngoba hantle bafunda chapter 6 hawu lencwadi kaDaniel bukenya lithi Daniel iBhayibheli kwajabulisa inkosi Bibili re hwathabisa ukuthi imise obongabela abathathu kwicabinet yakhe hore ho be le baina ba bararo now his kabineteng ya hae colleagues basebetsi le yena abakade bakwilevel eyi-1 yomsebenzi ba na ne ba sebetsa mmoho le yena lithi iBhayibheli Bibili e re bamvukela ba ile ba mo tsogela